Agent 5 Napalabas. Sinurot ni Leonardo tinang dukot iti pitaka na. Nakigtot ni Bitoy, idi makita na ti IDT Police. Iti day tamot lang agong daway. Kinabil ni Noli ni Bitoy, gapo iti inarabid na. Iti sa balya bangir, kinasaritan ni Leonardo ti ina ni Bitoy. Nagdamdamag ni Leonardo, may papan iti trabaho ni Bitoy. Itagagayem, denggin nyo ti tuloy ti makalawas aserye tayo iti drama tayo na Paul 1. Agent 5 Alaman nga rod, sir. Kaya't kumat ang maadaan iti napintas at trabaho talak ko. Sa dino nga mintayan ni Bitoy ita. Diyak mo nga rod, sir. Gambayan nyo, ibagaktokan ko na apaman asumangpat di may papan iti na ibagayo. Mauwan ka sa... Esme ko namlatan, sir. Isumat ni Lala, anak ko. Baliwag to nga rudin to may dito ay. Kabsat isme. Sa nabalay, ta kanayon mo't lumabasak dito ay. Naramid mo ti bagbagakkan ka, Bitoy. Sana ka makadiskarte ita, tatanuli. Anyat kaya't mo asawen. Sana ka maadaan iti tsimpong agtakaw. Sumay sa? Ado ti agpat-patrolya pulis iti aglawlaw tili. Sana rason da ita. No di mo masukatan di impo ka mo akwintas, dakas ka kanyak. Bilangan ka, Bitoy. Ha? Iti lasod ti 24 nga oras nga awan pay lati na isukat mo. Patayin kan. Anya? Maramid mo kanyak ti kasta? Apay kid din asaan? Aramidak mo ti amin. Jaklain pagaro pa maramid mo kanyak ti kasta tatanuli. Numay pa paniti kwarta. Uray asino pa'y dita apilato. Patayag! Anya? Saan pa'y analpas ti panagibales ko? Inot ti panang parigat ko kada kayo. Mausar ko ni Bitoy iti kinadakas. Nasakit ti inaramid ni Esme kanyak. Nagpasikog iti nasingid agayam ko. Idinto takaayan ayat ko idin ni Esme. Liniputan nak. Isuarumbeng laeng anatay tinasingid agayam ko aniteyo. Noli, rabiin, ka maturugan. Diyak pa'y makaturog. Apay, adda parikot mo? Wah, Bagam no anya ti parikot mo. awan. Malagip ko lang tinapalabas. Anya na palabas. Ti panang lukom kanyak edi. Ay nanoli, agsasarunon ti panagsigarilyo. Apay, ayan. No saan pa'y anatay day diteyo. Isupay lang ti kadenden na maging gaita. Noli, nabayagan day di. Nung kami nagmaymaysak, sumkan iti isip ko ti inaramit yun. Noli. Dua, ti bunga ti kinagulib mo. Dabitoy ken Lala. Noli. Kat gapo iti dayta. Pimanawak. Takayat ko alipatan tinapasamak. Gami din nagsubliak. Dadakkelan dagiti anak yo. Idi makitkitak ti kinaragsak yo. Nagsubli ti saem iti barukong ko. Iswa. Iso nga niya. Awan. Lipatamon tinay baga. Lipatamon. Esme.
Kaya dak ka kasarita, sir. Wen bitoy. Sir, Apa kas na madandanagan ka? ipabalod dak ka di, sir. Apay ko mga ipabalot ka. At ka di naramid mo dakas. Among bitoy. Agbalin ka at kriminal. No agnanayon ti panagtako mo. No di mo kaya ti may balot. Sarda nga mo tayo tangaramid. Sir, Tulungan na. Tatulungan ka man. anya ti kahit Diyos aman, sir. At danadakamat mo iti kanya. Amay babaon ka lain. No apay nagtaktakaw kay ta. Pwede mo dahito, sir. Asino ti mga ibabaon kang ka? Mabalin nga ibaga kada kayo, sir. Apay matasan. Patayin na. Naibagak ti kinasi asino na. Anya, Iswajak mabalin nga ibagakin ka, sir. di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Sir, Pulos adi na ka masagit tayo at tao. Basta ibagam kanyak tipot no. pasensya kan, sir. Talaga jak may ibaga ti kinasi asino na. Adutin na inom ko ang arak Talagan maulawa ka. Kaya't kunti maturog. Nilala tinakaida nakaturog iti sofa. Jaske. Nagkiting ti short pan na. Apay nga kastoy mo ti mariknak iti day ta babae. Nagpintas mo't gayam na matmata man na imbag. Kasmo't la iti inana iti kalaslasbangan na. Tatanong ni? Nakigtot ka. Kas ka lang nakakita iti alalya. Anyat aramidom iti ang bay ko. Bugbugaw ka lati lamok adim kat iti pingping mo. Tatanong ni? Agyaman ka ba hit diya kanya? Binugaw ko ti lamok adim kat kan ka. Anya? Ada iti abay mamat maturog ni tatanuli kunan. Uwan, manong bitoy. Anya tararamidin na iti abay mo. Binugaw na ka nung jitim kat alam mo kiti pingping ko. Anya? Ngam sa bali tilangan na amang matmatmat kanya. Aglablabusan na. Manong bitoy. Sana mabalinti kas tang araramidin na. At dalakit di sa bali apang dayja at tao ken ka. Manong. Agyaman nak tapinatgam ti awis ko ang mga antay ti dayto akantina. Bitoy, saan ka bastos a tao? Iso ka babain mat no jackpot ganti awis mo. Agyaman nak tayin suot mo dayto akwentas. Apay, kasla naladingit ka. Saan? Naragsakak, Julia. Naragsakak, tanakita ka ken nakadwa ka. Bitoy, Julia. Sana kung magpalpaligaw pa Ay-ayatan ka. Kahit kumutan na mamuan, tigasat ko ken ka. amok ti kinasaot mo nga agdaton kanya. Ngam, ladingitak. Jak pa'y masungbatan itadayta. Tila ang may bagak itakan ka. No makaanos ka nga aguray, mabalin na sungbatak to ti ayat mo. Kahit masawan, ada namnamak, Julia. Nakon. Basta makaanos ka nga aguray. Amumot nga agad adalak pa'y laang. Nakasagahanak nga agura, Julia. Gapo tayo, ayatan ka. Lala, mabisina. Idasaran nakman iti kanak. Tata, awan tinaluto amakan. Ikan ka iti igatang mo iti tersena. Sige.
Mabidlang lala, ha? Apay, tata. Nasakit ti bukot ko. Sakbay ang mapan kagumatang iti makan iti tersena. Ilutem man pa iti bukot ko. Amo ka kabalam ti mangilot iti bukot. Ta makit-kita nga ililutem ni Esmi. Tata Noli. Eko, iadagayam aramida. O sige, Mabitlang lala. didak igaman, Tata Noli. Naglamuyot ti kudil mo. Ibatan na kulak makat. Nagtarayan ti loka. Nagpintas ka lala. Sayang no sa bali alalaki ti mangikot kan ka. Sayang. Noli, anyat ar-aram item kadagiti anak ko. Adaya ar-aramida ka dagiti anak mo. Adda impulong kanyak ni Lala. Anya ti impulong na ka. Bas-bastusam ka no. Anya? Apay agkatawa ka. Abay kumamot abastusak ni Lala kad anak mo day jay. Adda la mapasamak adakas kin ni Lala. Ipapulis ka. Anya? Nalawag tinangag mo. Siguro, dakas mati sursurum kinibitoy. Iso ang maidumduman ti ugali na. Sumardeng ka na. Pudno ka di! Di naklaawan. Tinungpanak. Kaya't mo taulitak pa'y. Kaya't mo! Tatanuli, maminsan pa kabilang ni nanong ko. Labanan kan. Anya? Ulitan man ti kinunang bitoy. Di mo kabilang ni nanang. Kanusan, ipulong ka kadagiti pulis. Anya? Anya ti ipulong mo may papankin ni Noli, bitoy. Nanang, ibagak kadagiti. Sige! Agi pulong katapatayan kayo nga agi na! Anya? Adda ka di ilimlimad yo kanyak. Saan nga amo ni Bitoy ti lablabidin na? Saan ka di Bitoy? Di mo amo ti sasawang Bitoy. Di mo amo. Talaga nga, wanti sardeng ti panaginom tayo, boss. Pagpasa, boss. Boss! Di ba agsaw ni boss? Kasar-sarita ta ka, boss. Limag ka. Dakiti awanan bayin at tao. Boss, kapungtot mo, boss. Ada, Sina, boss? dagiti agina. Anya? Ya, apa boss? Nang runa iti dayjay abitoy. Apa ini bitaw, boss? Apa so, boss? Dandani na igalis jay dila na. Agi pulong kano kadagiti pulis iti aramid ko. Nya? Ay, boss, saan nga ang angaw tayo jay? Mga no, paypaysun natin. Agi pulong kadagiti pulis nga tatakaw tayo. Jas kidagitjay nga anak ti Diablo. Boss, sakbay makaipulong kadagiti pulis. Unahan tayon. Anya ti kayat mo asawan, Bino? Patayan tayon dayja bitoy, boss. Anya? Ingat mo ko ng boss. Patayan tayon dayja bitoy. Tapno sana makaipulong kadagiti pulis. Anya ti pagtungpalan ti saritaan dan noli ken dagiti kagrupo na. Gagayem di uliwan adenggan tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anak paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay